Tiprahani busa Tiprasaroni थैबाय गोदाल जाक 109 বছর गोजामनि Mukumu kaisa Pushpabanta Palace abo tabuk tas Pushpabanta Palace snamdana thangi tango aboni bagai Tripura hasani joto lukrokno belekno kha khamlakya amni kai Tripura sarokni 109 বছর गोजामनि kaisa Mukumu khatijak tongmani abo tabuk bui thani ungui thanga abo tabuk hotel snamdak sinai Katar hasiri phai tong phainai kasa kkrang kormo bebak bormo aro tongui tongthum khlaimanai abuni bagino Tripura hasini kubuma Tiprasarno belakino kha khamlaijak amuni ke obohai khlaiei Tiprasani theibai godaljak kaisa Mukumu tabul buni yakhawo Hello friends, lab sonorno ane channel. Phaji sing Pushpabanta Palace tiye bini live mano bokisa sing cherry nelayan. Live thangnai 109 BC sikang 1917 BC wo Maharaja Brendra Kishore Maniko by snamjak o Pushpabanta Palace. O thaino Maniko Rajaroni nograi tongthai iba guest house. 1941 BC wo Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko ni Tidulungbai o Thayano Bichha Kabi Rabindranath Tagore ni 18 birthday bo palai jakha abuni yagulo 17 May 1947 BC wo Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko o sungsano yakari thangmani abuni bagai Tripura belakino udru mudru nglakha baksaba India government by Marzak Namuzavo Baksaba Musuzagya Aboha Udrumudru Mozara ono Barza Kotor Naharan Nanka Moharani Kanchan Prabha Devi Bobo Sashung Sabi Maya Amsuk Tirprano Tidil Toni Abun Bagay Bobo Paithago 9 September 1949 BCO Moharani Kanchan Prabha Devi Tidilumbai India government by Marzar Unka A Bishiwano Pushpabanta Palace no Tripura government haniwo yafarir zakha abo haiklaino 4.31 acre Pushpabanta Palace no puilawo chief commissioner tongthai iba Bangalore snamurikha abuni yagulo Rajbhavan nei arbo hastepa iba Rajyapal tongkha 2018 BC jora 2018 BC wo hingkai yang tekisa ketar Rajbhavan tamon bagai arwa sip khai thangka abuni yagulo 2022 BC wo India ni president Draupadi Murmu ni yakte kaisa abuno digital museum hinei foundation usun kair zamani abuno mungrikha Maharaja Brendra Kishore Maniko Museum and Cultural Center hinei Pushpabanta Palace no digital museum hinei snambui rijak phano Tripura tourism ni bukhaktei mung sapano sakthari samung khlaijalia aboni bagino aro mungsa manani nuriangai Tripura government 2025 BC wo Tata Group by kaisa sain khlaikya abono 800 koti rang sebaye kaisa 5 star luxury hotel snamna nei sain khlaikya a sain khlaimano khnawi Tripura hasteo belakino amok chalaikya tamni gai Tripura saroni kaisa Mukumu no private company no yafana thangai tango aboni bagino Tripura matharok lamo ongkhor laimani jese khapano abono mahmuthara hine rail khlaimani phiaba abono muthagai manliya
abuno muthagi manani bapagya taman hingkai 1949 bisiwano abo Tripura government ni ngai thangka je Pushpabanta palace abo Tripura government thanisi je borok musungma abono khlainai je Tripura government je se party phano hapanga thun borokno abo malik abo hai khlaino tapkon ko Tripura ma thapano Tripura government sarkar saka abo Tripura ma thani CPM panchaka abo CPM ni BJP tabo habang tongo abo BJP ni abun bagino abun ti mungsabana khlaimia sing Tripura saro jesukano khorang tisadi haw rokoi kapdi abun ti mungsa khlaimia sing mungsa khlaimia noga asugoi abuno wan sugoi kabui tawani smise klayo tamnikai bisi kolongma sekangno abo Tripura government thaniwo yapkhari jaka abo Tripura government no bini musunti khlainai nung ang Tripura sarok abuno Tripura sani Mukumu rajaruni Mukumu ni pano tongdi phiaba abo je Tripura government musungo abo hanyo khlainai sing noga asugoi mukti sokoroi abuno wan sugoi kabui tawani simno sugu Pushpabanta palace no 5-star hotels namanai lai thanai 5 June 2026 bisigo Home Minister Amit Shahani yaktei bumi bujon khaijaka aro manjaka Tripura mothani founder Bobagra Production Maniko Deurma tei Tripura hasini CM Dr. Manik Shaha abo tabuk 5-star hotel usnai abo hai klaino azarwo manglibo phunuka omo hai project nai hine busuk jorangno Dr. Semia abo Tripura saroni Mukumu hinpano tabu abo private company thanwo yaphari jaka je tabu private company khlayo a hotel jilik jalak da ngitong jilik jalak da muslai tong abo sung mungsa khlaimaya abo Tripura government tai tata group no soi mansinai